Hello, Tuni Kuki News Bezose na bon chavin lem na hivin tunin jong igam sung thil so ho update hin bolkit no hitin Tuni 9 February 2026 ahita in litan lang boina ajong hi in akihal beijingi ti hi mu ahi in hi chi hi het thim deu kha chu iso piu tang hul ho to hin masanga patna anaki ki boy ahi in tu ni chan ge ya jong hi khat la khat ki ngai lu ta a chen ti hi ha sa jap na lai ahi in hi ji chun neu cha boina ahung oma hi le tu a manipur gam sung boina ji a sentiment san je a jong hi khat la khat zu kham khat hong ki na a hi jong le community base ahung ki la pai ahi la vai le ethnic hung kila pai ti chu zat khat kina na dinga azat pumpi hung ki kai khom jing hi chi to bang sentiment asan lai ta hi ji hin hi chi thil so ahung ki pat dan ho jong hi zan hi video langa jong chu in a sei ta win ivet na hi le khat hi ta chu ki cham di la jing thei a hi in a hin la I chen khom piu is tu a tang khul ho jong hi isei ma bang wa chu masanga pana Kuki Chate anavet da zat khat ahi ji wa chu khat la khat kina chu bailam ta aga chai jing thei ahi wanga loi le pai hin kite ma atha a hung kon wa thal ahin kap ji wa chu hi chi chan ge hung lung ahi in zan la jong chu mi tampi zam do a gamla na kho saloi ahi lawai la kho kom kho hinga ana zam do loi jong tampi ana umvi ti ho jong chu mo ahin la hi chiwa hi jingka news ho chu ivet ki na jingka thu so ho ivet na hi la chun ei ho in sanga ama ho in ki hal chu ana tam zokin tua jong hi ei ho keugal zam hi po win ama ho jong galza mo wa hi ta chu kicha ta kho sa wa gamla ataw na nei na video ja chom ho jong akimu in ei ho Christine khat hi win hi ta chu ei ho jong again thei tiang ola pathin ki ko ama hon jong again thei tiang ola pathin ki ko a hi in la hi chilai ka a main role a background a hong ki pei pen chu a hi le tu le tu a melma ineyu Meitei ho a hi win ama hon jong a new so hi event na hi le lunghan han le jing ji in Kuki Chate thim mo a khatlang pan pi te ding ti a I ati la khatlang ka pan pi in khatlang ka vet da in hi ta chu ka su to theidem ti pa hi to gon amazing ve ti pa jong hi mo a hin Meitei ho lungge la hi a hi le Manipur gam sunga Meitei naga Kuki ki cheng khom la a hi naga sangai Kuki hi ki that chimit go hen lang la ki zo zon te ti a hi in a gel wa in a bol a hi in a hin la pathin alung hleilo za chu ni a hi Kuki Chate I to bangham ti pa hi a hin he to wa hi tain hi ji a chu a phat chenga hi Kuki dem na dinga hi na atong jingwin Kuki thima ding ho za nom loading thu za chom a save ti a hin e ho version a chu iseya hi le chun ama ho zu kham hon hi ta chu kina na ho hi a hin pat no hi ti a hi in a hin la tu a hi national news za chom a hi lo la ama ho news ho a sei na ho wa hi Kuki mobs atikit tawen Kuki militants atikit tawen hi ho hin pan a hin la ji wa boina da na hi a sei do ki no ven phamo ki sa le jingin ai pi chu hi jong le tu a jong hi Meitei CM Thah pa hin Kuki Chate Imphal khopia na dammo na ve si no wa hi jong le na hong ke vet sa the wa hi tai security thinke ya ka pi ding na hi ti a thu sei na ho jong anane ti ho jong hi mo hin hi chawa hi ga velo han ei chi national news so a jong a sei wa hin hi chi ho hi alang khana ga vet dinga chu tu le tu a hi Meitei ho a government ki sim tu moi chu tu a jong hi ama ho
house ai ke ho khom wa iti pan la ding ham Manipur ake theilo na dinga iti lampanga vai hop ding ham ti ho jong hi tu ni a live a hin la do na wa speaker za chom chomen thu seina anei ho bang chu iga ngai a hi le ngai nom le hil a hin la tu a hi CM Thah pa hin Meitei CM Thah pa hin a seina a chu itiam khana ku ki cha ten phai sung na hin vil ha nom wa hi le security thing ke ana ki pe ti wa hi koi ma cha na ki khoi kha sa lo diu koi ma cha athi amang na lo diu hi full security government in api ding hi ti ai thu pon ani ti ai in a hin la hi chiwa hi ta san kha ki na vai chi vai le chun khát le khát ki ka a boina ahung so ki na hi le chun lam kai hon jong a phon sa wa hi ta in koima Meitei gam chot lut lo ding ti a hi in itiam khana boina hin to ki na wa hi le chun nang ma mo na ki po de wa hi ti chu a hi in nga hin la tu a hi Meitei siam pa hin ku ki te jong Imphal sungan hong thei ta vi ti hi ei zol na khat no hi in aji chu Meitei in anatuk chu a hi le Kuki te Manipur gam sunga ko na del do gam ho la pi ding ti a hi in hizi chun niau cha cha a hin panovin reserve forest ho pawa a hin panovin aban le chen na kho ho a hin bolovin Amy Kuki cha te chu in som thum pe mai chen ji wa chu hi ho mun pha pe pi ham wang chu anala do ve hi zong le tu ni chan ge ama hon jong lo ngam di lo wa hi ta ho na lai a hi in tu a hi ama ho hin aki doi poi ki zo lo ding hi ti het phat no wa hi Kuki cha te hin zol ki no wa politics zo a hi la pi ding tu a hi hi ta hi ki chamma ga ding ki boin ho su lap ding aban le Meitei STR koi lut ding hi chi ting la chun hi ta ikido pi wa ila pi go no vai le kila pi zo lo ding hi in political ta hiat na hi ta chu e ho jong STE ting ole la pi ding ti lang zo ai policy za cho ma hi a hin pe yo hi ti pa hi kanami te hon e het thiam over Meitei in I to banga kampau pha bol jong le zan hla a thu su a hi lo le social media a kam chang ho bang chu I vet na hi le tho nom lo hi hi chi chun a hi the a hi le hi che ho mai mai a ita san lo di wa hi ti jong hi iga sainom vin chole hi chi litan langa boina chung changa hi tua hi tangkhul langa leader ho a hi vin a hi lo le Kuki langa leader ho a hi vin ama hon jong ana chi khom vin hi ta chu ki ho na ho jong ana nei vin a hin la ki ho na anei pe ta wa jong hi thal ho jong agingi ti ho chan ge hi mu a hin hi chiwa hi tu le tu a deputy CM a hlen do melong langa deputy CM dinga a hlen do dikho jong hi gachi a hin ama chi lai ta jong hi thal agingi ti ho jong he ki mu in ama jong news reporter hon anado na wa cha hi le alanga chamna ki dei hi ahin la tu le tu ai thal agin je in I macha decision wang akila thei pon hi jong le alanga hi chi sanga achal be lo na dinga hi pan kila dinga hi ti jong hi ama hin thu pon na anani ti jong hi mo hi in Manipur CM pan jong hi chiwa tangkhul chu khampa boina hin pan pa hi agavil hai ti ho jong mo hi ni chiwa tangkhul zu khampa akitong khapa hi dam akhagu ana su pi na chu na sa athem je a hi ama jong hi Imphal gachi hospital a hi anakive kol hi in hi chi akivet kol na a hi Meitei CM pa jong hin agavil han ita chu thu dan hoi aga khole ti ho jong hi mo a hi in hi chi hiela ahung chal be a hi le chun tua Kuki Chate idin mon hi hung ki chi chat ding a hi in a hin la itiam khatna ahung chal be lova boy na hi ahung chal be lova Kuki Chate jong iki sim tha di lova hi lawang chu hi chi to bang hi Kuki Chaten imasangwa ito jing ding dan wa hi hung a hi ti hi het theina device wa hi in tunia jong chu pi kim neo hang sing MLA cycle ama lam kaina jong hi
tangkhul leader ho to jong hin ki ho na anane win ahin la ki ho na wa hi I chan ge ya nop na ane yu ham I chan ge ya ki nop to na ne wa I chan ge ya thulu na ane yu ham ti wang hi ki chen ta in aki hanai po in hi zong le Kuki lang hi hen tangkhul lang hi zong le leader ho hin ahi thei chana litan hiela khodang dang ho ato kha lo na dinga hi panna sata in analawin ki ho na ho chong anane vi ti ho chong hi mu hi in itiam khana update ahung ki mu a tangkhul lang hon chong hi chi to bang thulu na ane win Kuki ten chong hi chi to bang thulu na umi ti a hi le chun hi che ho chong chu aban bana update hin bol de wa hi in ahin la alanga hi gal azamovin tangkhul lang hi hen Kuki lang hi hen hi ta chu gal ki zam to in ama hon chong nom sapon e hon chong nom I sapo win alanga hi chamna akidei so ke ti hi het thei diwa iga phone hin tin aning lang khatna VPC hon thupon ahin bolvin press release ahin bolvin tu ni acho hi chiwa athu sei hi vetna hele strongly condemn ti ahin condemnation lekha ahin bolvin tu lai hi vetna hele vai phei ho hi a viral he jengvin EPG inam tile abula patna hi vai phei hona again thei pen jong vai phei anom sa pen jong vai phei agilo pen jong vai phei dana hai akimen pu LEM khaute tu chunga MLA hol a jong agam anam zo do a hungpang vai phei a hi in a hi le hi chi litan boina aga vo pau a hi lo vai le mi vo pa ti ding ham i chi jong chu vai phei ho ma hi kit a hi na khagu tangkhul ho khagu ana su pi pa chu vai phei ho ma na hi kit a hi in hi ji chun in hal na ho azat ji chun VPC vai phei pumpi kiloi khom na vai phei people council hon jong thimo achan na ho hi chi lekha head letter head mangcha thu so a hin bol lovi ti ho jong hi mo a hi in hi chi to banga boina niau cha ho je a in le lo ki hal pe a community base a THIL AHIN la au hi dan di lo a hi in hi ji chun a hi the ai le hi chi ho hi community level la ding a hi poi khat le khat kina azi a hi chi chan ge a community basis a THIL kila ho hi di aki sapoi ti hi VPC in jong thupon a hin bole ti ho jong hi mo a hi kinin ai pi chu hi jong le tu lai Kuki chaten I na chi wa hi lim ge cha hin kho imanwa kineu sa thei chana I kineu sa deu aban le imol na lowa wang chu kineu sa ding a hi pon a hin la igam inama ding vet puma hi hin kho imanu angai a hoti lawai le mi khat le ni bol khil je a mi izat ham nu naw gen thei ta azana jam le a hi lawa hi le nga ane a go ki po a gen thei ta hin khomang ho I vet teng la ki ve zo ji po in hi ji chun ei ma ding bo I ki vet phat no hi ta po in tu le tu a hi inam pi adin do a inam pin government khat ane ya inam pin voice ane thei to ka a hi Kuki Chate thimo ki changjing ding a hi in hi ji chun tu a separate administration ki ti pa hi I tu that jing over hi chi imu theina ding tewa hin kho imano angai tai hi chi hin mu ni tengol hin koiman Kuki Chate hin su boy thei ta pon tin Kuki Chaten thu inei na diu lampi khat bo inei chu hi chi hi a hi tai ti chu he them na dewa iga phone hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a neu cha update hin bol theule tu le tu a igam sung THIL dan ho iga ki hel che theinaw hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news sen ve a hin ngai ho zo se na chung che win ka ke pai na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw han